Here's Reeves. Reeves straight to the cup. Lays it in to take the lead. Bulls are out of timeouts. 2 seconds left. Giddey for the win. Go! My God! Upravo smo posvjedočili najluđih 12 sekundi u dosadašnjoj NBA sezoni, pa ako ne ikad. Samo 24 sata nakon što je LeBron ubacio koš uz zvuk sirene za pobjedu nad Pacersima, Lakersi su otišli u Chicago na suočavanje sa uzavrelim Bullsima, koji su dobili 8 od posljednjih 10 mečeva. Skačemo odmah u treću četvrtinu, gdje je Luki konačno krenulo, nakon 10 promašaja iz prvih 13 pokušaja. One thing you can't do with Luka Doncic is go underneath the screen. Doncic against Collins somehow finished it. And see, when he sees a big guy on him, it's automatic he's taking him. Here he is for three. Wide open. I don't know how you lose him. Lakersi su zatalasali i čak stigli do 18 poena prednosti na startu posljednje četvrtine, nakon što je Vando kompletirao 2+1, ali uslijedilo je totalno preuzimanje momenta od strane Kobija Whitea. White a three. There's a Kobe White triple. Now LeBron wants to take over. That three won't go. Herter the rebound. Bulls can make it a single-digit game, and Kobe White trying to do it with a three. Oh, give me the hot sauce, Kobe White. Beats the buzzer, nearly banked it. Giddey on the push. Run it, push it. Giddey to White. Open three. Big shot. Bang, bang, bang. Kobe rasplamsava elektrizirajućih 14-1 za Bullse za manje od 2 minuta i smanjuje zaostatak na samo 5. Ipak Luka Dončić i Austin Reeves sprečavaju Chicagov comeback sa 3 vezana pogotka, vraćajući dvocifrenu prednost. Doncic on Williams. Working the post, nice and easy. U odbrani su Lakersi pokušavali da udvoje, pa čak i utroje Whitea, koji je bio dovoljno pametan da pogodi svoje šuteve kada je imao čiste pozicije. Somebody came over the last second and held out. White, Herter, three. Got it. Hurt him, Cam, hurt him. Na manje od 3 minuta, LeBron konačno rešava da napadne koš nakon 0 od 5 za 3 i postiže poene preko Vučevića. Na sljedećem putovanju ka košu, James pokušava istu stvar, ali Vuč je ovoga puta spreman. There he uses the Hayes screen. Vučević the block. Good block. White's got 22, extending his streak. Vučević did it on defense and hits a three. Vučević, bang, bang, bang. Nikola blokira kralja i zabada trojku na drugoj strani, da bi razmak sveo na 4 i ponovo podigao fanove. Ima li koga da istupi za Lakerse? Verovali ili ne, to je Jackson Hayes. Back. Reeves off to Hayes. Yes. Doncic now back at the controls, and he goes right to Vučević and takes a three. Jackson Hayes with Vučević out of the perimeter. Hayes izjednačava svojih najvećih sezonskih 19 poena sa 82% efikasnosti i ponovo donosi Lakersima +7. A pogledajte sada Dončića u odbrani. Ne zna čovek gde je, ni koga čuva. Blocking foul and one. Giddey to iskorištava da dobije i pogodi 2+1, a na sljedećem posedu pronalazi Kevina Huertera, koji se još rano u napadu podiže preko Jamesa. It's a one-point game, 45 seconds left. Jesam li pomenuo da su Bullsi plamteli iz daljine? Ovo je bila njihova 8. trojka iz 11. pokušaja u 4. četvrtini, a stvari odavde postaju samo još više divlje. Ali prvo, imamo led ledenog Reevesa. Reeves odvodi LA na +3, dok na drugoj strani Chicago kreira 2-1 situaciju, ali Giddeyjev floater preko Jamesa ostaje kratak. Onda fauliraju Austina, koji sa linije bacanja ostaje hladan i sa oba pogotka osigurava 2 poseda razlike u vodstvu. Sa 12 sekundi na satu, Bullsi se nemaju baš čemu previše nadati, zar ne? Pa. Get it into Vučević, quick pass to Williams, big shot for three, good. 2-point game, 9.8 left. Oh, loose ball, Giddey! The steal! Right for the lead! Yeah! Big time plays! Big time plays! Kobe White! Sub-Zero! Bang, bang, bang! Šta se ovdje pobogu upravo desilo? Chicago pogađa 2 trojke za 6 sekundi i preuzima vodstvo. James neobjašnjivo pomaže na Vučeviću, ostavljajući u uglu potpuno samog Williamsa, da bi potom izgubio loptu i Giddey pronalazi Whitea, koji raspaljuje još jednu trojku dok si trepnuo. Jel se ovo neko šali sa mnom? Publika se pogubila, LeBron je u šoku, nema šanse da se Lakersi izvuku iz ovoga, ali sačekajte da vidite sljedeće. Doncic took the final shot before that. Here's Reeves. Reeves straight to the cup. Lays it in to take the lead. Bulls are out of timeouts. 2 seconds left. Giddey for the win. Go! My God!
cannot believe this. Elizabeth, I'm coming, baby. Oh, no. Improbable! Unbelievable. Impossible! Magic Kitty. Good day, mate. Moj bože, ovo je ludnica. Prvo Reeves zamrzava odbrambenog i polaže za prednost, ostavljajući Bullse bez timeouta i sa samo 3 sekunde da nešto odigraju. Ali tada Josh Giddey uz sirenu ubacuje sve ili ništa šut sa preko pola terena, čime zapanjuje čitav svet. Za ne poverovati. Čitava je ova sekvenca kao kombinacija vinera iz 3 različite utakmice. Miller for 3, and he got it. Reggie Miller with a clutch tray, and it's 105-102. And a steal. Miller retreats to the three-point line and hits again. Tie game. His career high. Bounce top side to Blake Griffin. Turns, drives, lays it up, lays it in, and he is fouled. Goodness, can you believe that? 1.5 seconds, no timeouts. Tyreek at the hole. Yes! Oh my goodness! Recite mi, jeste li nekad vidjeli luđi finiš od ovoga? Pratim košarku ceo svoj život i ovo nisam video nikada. Bogovi košarke su zaista prevrnuli jučerašnji scenario i ne samo u ovoj utakmici, već i kod Pacersa protiv Wizardsa. Nakon thriller poraza juče, Indiana je postigla 162 poena, najviše u istoriji franšize. Turn up! He's ready to turn up. You can see it. Into the corner, Toppin. He's going to launch for 3 and hit. Oh, Firth, all he had to do was stop. He's open. Give me one, Firth. Give me one. Give me one, Firth. Ova je utakmica bila apsurdna toliko mnogo načina. Pacersi su vodili od početka do kraja, pogodivši usput rekordnih 27 trojki. Svih 14 igrača koji su kročili na parket su se upisali u strelce, a 9 su meč završila kao dvocifreni. Na kraju rezultat je čak mogao biti ubedljiviji, ali na 1:40 do kraja su prestali napadati i samo su trošili vreme. Siguran sam da je gledanje ovoga iz publike bilo i tekako bolno. You see how the Pacers are just holding the ball? They're effectively going to let this thing just run out. Because the Pacers are shooting it that good. It's completely embarrassing. U Majamiju Tyler Hero i Trae Young su održali malo međusobno šutersko takmičenje. Trae Young. Oh, he was hesitant, but he was right on target. Picks up his dribble on a Conwu, gets it back for 3. Yes. He had a 28-point, 10-assist game earlier this year against Atlanta. Trae Young with the game for Miami. Their first of a fourth leads to a Trae Young 3-ball. Iako je Trae načinio stvari zanimljivima u četvrtoj četvrtini sa 3 dalekometne bombe, Hero je noćas bio daleko efikasniji, sa 36 poena na 76% iz polja. He has a Conwu out deep, a long ball. Got it. Heat je dobio 3. utakmicu zaredom i sada će pokušati da se popenju koje mesto više u play-in zoni pre nego sezona završi. A Mavsi su upravo od Sunsa preuzeli 10. poziciju u neverovatnoj utakmici protiv Magica. Domaći tim je imao 11 poena prednosti u 3. četvrtini i Banchero je igrao odlično. He missed them both. Got it back. Dunks it in. We'll take 2 any way you can get a P5. Ali tada Dallas pravi veliku seriju i komplikuje Orlandu stvari. Cross-court pass to Hardy, steps behind the line, and it's good. 10 straight, and a chance to go in front. How can they do it? It's a Hardy party 3. They are in front with 13 in a row, and there's the steal. Hardy with the ball. Dallas had 2 players go to ground, but it won't stop the Hardy party. Jaden Hardy sa 9 poena podstiče seriju od 17-0 za potpuni rezultatski preokret. Kada je video da mu sve ide od ruke, u četvrtoj je još više nagazio na gas. Jaden Hardy responds, and that one wasn't easy against Jonathan Isaac's length. Lead is forward for Dallas. Ball into Hardy. Oh, Hardy is sizzling. Hardy gave it up to Anthony Davis. Under 2 minutes to go. Hardy, and it falls in there! Jaden Hardy sa 19 od svojih 22 poena u drugom poluvremenu sam samcat dobija Mavericksima meč. I to sa klupe. Nestvarno. A moram priznanje odati Shaiu Gilgeous-Alexanderu i Şengunu. Svaki je od njih pokidao za svoj tim. SGA got to his spot, and every single time he can shoot it over Scottie Pippen Jr. SGA passed up the 3 instead, flies in and avoids Hunt.
Hangs in the air long enough for the score with the left hand. SGA on the baseline once again. Look at the high arcer. Shai se poigravao sa Grizzliesima na svom putu ka 37 poena sa 60% iz polja. U međuvremenu, Alpi je dominirao reketom u Juti. There's a nice pass. Down low, Şengün bank shot. 2 more. He's got 13. Underneath, strong drive and score for Şengün, and it leads to a timeout here. Şengün will put back, plus the foul got pushed from behind. Houstonov je All-Star brojao do 33 poena sa još 10 skokova i 2 blokade, radeći sve za Rokice u njihovoj gostujućoj pobedi protiv Jazza. Sada su na tabeli 2 meča ispred Denvera. Još samo jedan dan u kojem je NBA najveći sportski show na planeti. Ako se ne možete nasititi, pogledajte moj prošli video gdje objašnjavam šta se to dogodilo prvi put nakon 7 godina. Čujemo se u sljedećem videu. Peace out.